Sanibonani bafundi, siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwethu lwesiZulu. Isifundo sethu sanamhlanje sezinhlobo zamabizo. Sizofunda ngezinhlobo zamabizo eziyisikhombisa ezahlukahlukene. Siba nebizo qho. Ibizo qho ke kuba igama lomuntu kanye nesibongo sakhe, njengoba nje sithi Themba Zulu. Egoli igama lendawo ke kube ibizo qho. Emgungundlovu nakhona igama lendawo. Ukhahlamba igama lentaba. Uthukela ugama lomfula. Esekusile igama lesikole. Niyabona ke bafundi ukuthi zidetshelwe izinhlamvu zokuqala ezingosonhlamvukazi la ukuze kukhombise ukuthi amabizo qho. Lawo amabizo qho sizobona ngokuthi aqale ngosonhlamvukazi. Bese ke kuba ibizo muntu. Ibizo muntu ke sesibize umuntu ngalowo msebenzi awenzayo noma into ayenzayo. Sithi umpheki ngoba uyapheka. Umdlali ngoba uyadlala. Umthungi ngoba uyathunga. Sibe nebizo mfakela. Sithi itafula. Itafula ke lithathwe egameni lesibhunu elithi tafel. Igama elibolekiwe lelo. Isosi lithathwe egameni lesingisi elithi saucer. So amabizo omfakela ke avela ezilimini ezinye ezingesona isiZulu. Bese kuba ibizo mvama. Ibizo mvama igama elijwayelekile elikhona elingathathelwe ndawo. Njengokuthi nje umuntu igama elivele likhona. Imvu, isihlahla, uthando, amagama ke lana angathathelwe ndawo esobiza ngokuthi amabizo omvama. Bese kuba khona ibizo ngxube noma ibizo mbaxa. Ibizo mbaxa ke silakha ngezingcezu zenkulumo ezimbili sizihlanganise bese kukhandeka ibizo elilodwa. Njengokuthi swela okuyisenzo sihlanganise negama elithi uboya eliyibizo bese sithola igama eliyibizo mbaxa elithi inswela boya. Sithi vela okuyisenzo sihlanganise nokuphi oyinani bese sithola igama elithi uvelaphi. Uvelaphi ke igama lomuntu. Niyabona ukuthi siliqale ngosonhlamvukazi. Kusho ukuthi uyibizo qho uvelaphi. Iphepha sihlanganise negama elithi izindaba. Iphepha ibizo, izindaba ibizo bese sithola ke ibizo mbaxa elithi iphephandaba. Bese siba ke nebizo qoqa. Ibizo qoqa ke yilapho kuhlanganiswe ndawonye kuqoqelwe ndawonye izinto eziningi njengoba sithi nje umhlambi sikhuluma ngeenkomo eziningi eziqoqelwe ndawonye la sithi umhlambi. Sithi iviyo lezinsizwa insizwa uma zihamba ziyiningi kanye zibizwa ngokuthi iviyo. Inqwaba yamatshe amatshe mayiqoqelwe ndawonye sobiza ngokuthi inqwaba yamatshe. Bese siba nebizonto. Ibizonto ke lakhiwe eziqwini zezenzo ngokuthi sisuse unkamisa wokugcina bese sijobelela ngo-o bese siyaphongoza. Njengasegameni nje elithi dlala. Siyamsusa u-a ogcinile sifake u-o bese siyaphongoza ngo sithole igama elithi umdlalo. Sibe negama elithi isibopho esilithatha esenzweni esithi bopha. Kubopha ke sisusa unkamisa wokugcina bese sijobelela ngo-o bese siphongoza ngo-isi bese sithi isibopho. Umbhalo sisusele ke esenzweni esithi bhala. Sisuse unkamisa wokugcina u-a
sijobelele ngo-o, bese siphongoza bese ke sithola ibizonto elithi umbhalo. Siyacela-ke bafundi ukuthi nizifakeleke nani ezinye izibonelo la kulamabizo esesiwashilo la, bese uzobona ukuthi kena akhandwa kanjani amabizo lana. Siyabonga ke bafundi, sicela ni-subscribe, ni-like futhi ivideo yethu. Nisale kahle, sobonana futhi esifundweni sethu esizayo.